yes nibyo koko burya umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ntawusimbuka Rwamubonye. Bwana Pacifique ntawusimbuka Rwamubonye. Oya ntawe niyo utarutse rwagufashe rugufatiramo hagati neza kise ni kise arasimbutse umutego wa M23 yamuteze birangije uyu mutego uramufata neza rwagakoco iramukochora neza kabisa. M23 kitegurara yihorere wa mugabo we ako nagashya tubafitiye. Hanyuma hari ibintu maze kureba Kisekedi noneho sinzahana bwerekeze uyu mugabo kibazo bigiye kumuhora uruhuri traputi usibye kumenya Congo nta niyo narinzi ati sinigeze nanayimenya ati nyimenyejo bundi ati kubera ko bari bapanze ko nyine u Rwanda na kari buhuza u Rwanda na Congo mu bibazo by'intambara ati nibwo nkiyimenya ati baramo ntabo nzi. Kisekedi amenye neza ko Congo ibaho ari uko bamugize umuhuza muri ibi biganiro by'u Rwanda na Congo. None hamaze kuyimenya niko kubwira Kisekedi aravuga ati kuva nabaho nibwo bwa mbere nabonye abantu babi muri iki gihugu muri iyi si. Hanyuma rero yabishingiye kuki ku bintu byinshi tugiye kuza tubarambura impamvu fatizo zatumye uyu mugabo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ari amagambo. Tugiye kuba impamvu za nyazo zatumye uyu mugabo avuga ari amagambo. Hanyuma breaking news ndakubwiye ngo iyi ni breaking news nkuzaniye. Ingabo z'u Burundi M23 ati muzingu turagutwanya muzingu twangushye vuba musubira mu Burundi iwanyu kandi byiteka ku buryo buhoraho. Icyo kintu muri kucyumva ibi bintu bibaye none ahangaha nibwo mbonye amakuru bwana Fisi avuga ko urumva hari itegeko riturutse bukuru ritanzwe ko abasirikare b'abarundi bose n'abatanzania bari hariya muri Uvira bagomba kuzinga twangushye bakerekeza iwabo. Ayo turayagarukaho nayo. Ibi ngibi rero bikaba byarashimangiwe n'ijambo rikakaye cyane General Sultan Makenga yavuze ku munsi w'ejo ahumuriza abanyamurenge. Murambya rero nyaboneka mu gihugu cy'u Burundi mwicare murambye hamwe mwicare mutere udutebe mwegere hino tubihere ku makuru akomeye cyane. Mu gihugu cy'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD byakaze noneho byavuye ku masengesho bigiye mu bibazo bya politike. Ese referendi kuri yo prime niyo ngabo President Evariste Ndayishimiye ntinduri buze kukiyobora mutubwire muri comment. Ahangaha bamaze gusubiranamo none ahangaha direct bibaye none. Ibyo byose murajiraho mu bisobanukirwa neza 5 kandi nanone reka nkubwire yuko ishyamba rya Kibira inkuba zongeye kwasa mw'abantu mwe ibi biri kubera hano muri iri shyamba rya Kibira ni ibindi byose rero turaje tubisobanure akantu ku kandi nana kamwe dusize inyuma. Icyo tubasaba no kureba hasi then ugakora kuri subscribe kugira ngo amakuru nazageza azajya hita kugeraho directly. Bakande subscribe ukoreshe na comment tubwire ko turi hamwe cyane turi hamwe andika muri comment tubwire ngo turi kumwe. Hanyuma rero bwana Fisi ntitwizimbe mu magambo hataho bataza kurambirwa bakigendera. Ndagira ngo duhere kuri aya makuru ya M23 imaze kuzingisha abasirikare b'abarundi ngo babishaka batabishaka. Turahera kuri mateko azafashwe. Mwari muzi ko M23 imaze kuvuga ati nta mpamvu yo kubana namwe urumva muri hano ntacyo mukora. Bamwe bemeye kujoininga AFC urumva abandi barabazingije aravuga ati mugende muca no muri bagenzi banyu mubabwira ko ari vuba hangaha tukabazira. Mu buhe buryo babazingishije gute bari kumwe cyangwa abangaba nabari bafungiye hano za Kamanyora bafashwe rwa mikono baravuga ati mugende baravuga ati mufate utumatera twanyu mugende. Aba ni bamwe Neva yavuze ngo bagize gute ngo bacitse igisirikare. Ntabwo uzi ko bavuze ko abasirikare benga 800 bo mu gisirikare cy'u Burundi ngo bamaze kugitoroka. M23 ko iba yari bafite ahubwo noneho irabishe karabaye. Ntago ibica irabiyiciye ahubwo ntago ibishe ngo basubire iwabo mu Burundi. Ariko Neva cy'abakora ni ikisi arabakubita mu mutwe. Ibyo byo nibi abagambanyi bamwe bashyire mu magereza abandagire gute. Ibyo byo nibisanzwe. Abo
ngabo rero ni abasirikare barenga hafi 116 bamaze kurekurwa, bakavuga ati ni mugende muca mu bice birimo na bene wanyu. Abasirikare babahereje intwaro zabo, urumva, babahereza utumatera twabo n'ibindi bikoresho byangushye nyine bya hafi aho ngaho byo kwifashisha. Ati ni mugende. Akantu karimo gakanganye kanateye n'ubwoba gatuma abarundi bagomba no kugira ubwoba. Ni gute umwanza gufata aduyi wawe akagufata akakubika igihe runaka, yarangiza yajya kukurekura akakurekurana n'imbunda n'ibikoresho byose yakwatse akavuga ati oshi genda jyana n'utwaye ntabyo dukeneye. Icyambere cyo iyo ugeze muri bagenzi bawe ukabibereka byanga bikunda agomba guhabuka bakanatinya bakanavuga dore ukuntu bimeze aho ukuntu bigenze. AFCM tuba ni nyuma y'agahi gatoya gashije, urumva. Igisirikare cy'u Burundi kimaze iminsi kiza gutega mine hariya muri za Kamanyora, sira ngo twabivuzeho, baza gutega mine ari nijoro. Abasirikare rero bose baroherejwe bacishijwe muri Prende Ruzizi bamanukanywe n'imodoka za AFCM tuba bageze hano hafi naho bita hano neza urenze Sange ho gato ugeze muri za Kiriba. Nubundi ni mu bice bigenzurwa n'iza Sarambwe, ntago barasa. Ati mugende muce mu umuroromo, mugende umuroromo, mugere Uvira mubwire bene wanyu yuko tubaziye niba batemewe gupakira utwangushye bose ngo bagende. Hanyuma rero bwana Fisa andi makuru ashyushye nayahe? Amakuru rero nta yandi buriya twari kubanza tugahera kuri Kisekedi uburyo ki M23 imuteze umutego ndetse umuteze kera akaba uyu mugabo yamaze kugwamo byarangiye ndetse ubu ngubu akaba nawe yamaze kubibona. Uyu mugabo Kisekedi dore ukuntu bamuteze umutego M23 yamuteze umutego none birangiye awuguyemo muri ubu buryo. Ubuhe? Buriya M23 kuva muri Uvira niwo mutego wa mbere yakoze nkuko twabivugaga. Ubu buryo rero bawuguyemo uyu mugabo yabonye yuko M23 imuhaye uburenganzira n'iki cyose kongera gusubira muri Uvira. Ariko avuga ati ngereka ngende njemo nikorera utuntu twanjye. M23 ivuga ati aha genda udukoresha, genda udukora ibyo nibyo dushaka, gende winjiremo neza ujyemo neza. Igikorwa cya mbere yakoze akibona nka hari igisubizo kuri we kandi ari igisubizo kuri M23 ari umuvumo mukuri we asimbuka ruhita rumucakira rwamukanuriye neza no gukuraho internet kugeza amaginga ntiranasubira. Ariko ku murongo wa telefone wibuke ko hano aba societe ebyiri zitumanaho nyine kuba barayikuye none se bayikuyeho ntabwo bakaze no umunara.com gusa. Internet bakimara kuyikuraho ariko yatanze itegeko ngo bayikureho. Ariko mu Burundi iracyakora kandi tubibutse ko bahanye imbibi. Turi kuvuga ntabwo turi kuvuga iby'i Burundi, nyine ndi kuvuga hariya muri Uvira. Nubwo internet bayikuyeho abaturage baturanye n'u Burundi n'abaturanye n'u Rwanda bose bari bafite nyine twebwe tuvuga iby'i Uvira ntabwo tuvuga iby'i Burundi. I Burundi hari ukwaho na Uvira hari ukwaho. Internet y'i Burundi ntago ari internet ya Uvira. Ariko navugaga yuko kubera ko bahanye imbibi wenda ibyo byo n'abahanye imbibi n'u Rwanda bashobora kugira gutya bagatangaza amakuru. Reka twibande kuri iyo internet y'i Burundi tunayihorere. Amaze kukura internet uyu mugabo yibwira yuko amashusho atazagera ahantu ajya. Kumba abana b'intare za Sarambwe bamaze kubibona barangije bihindura abawazarendo, bihindura n'aba FRDC ndetse n'abarundi bakambara imyenda yabo neza, barangiza bagashyira ibipensi hano, udukamera ahantu twihishe mu marinete ndetse no ku maboko ku mpeta bambaye, wagira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Amashusho bayafata bakemera bakica abantu babireba, ariko bagashinyiriza kuvuga ati basi rishusho ritambuke nta kundi nimba ibikorwa biri kuba harimo M23 umwe, ariko base ntabwo ari kurwana nabo bose bari aho ngo bari gukora ibyo bikorwa bibi ntibyari gushoboka. Ariko amashusho agatambuka bikaba nk'ikimenyetso cyo kuzabihamya. Nibwo Trump yari yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kubona abona email irahurudutse muri mashine ye, abona babandi bashinzwe abakoordinateri n'abandi bose bashinzwe kumuha amakuru n'abashinzwe kumuzanira ibiki n'ibiki, bahita babimuzana na email ziri kwisukiranya kuri WhatsApp. Reka sinakubwira afunguye byose agiye kurasanga biguhuriza ku kintu kimwe, ariko n'umuwazarenda ari kurya ingoto y'umuntu, ariko n'umuwazarenda ari gukubita ibuye mu mutwe w'umuntu
muntu ari kubona mu FRDC ashoreye ihene arazibye, ari kubona abarundi bari gusakambura amazu, ari kubona wazarindo ziri kwirukanka ku baturage ziri kubica uburyo n'ubumwe, aravuga ati Jesus Christ. Rero ubu ningi imbere y'itangazamakuru nintavuga yuko abari bo bantu babe kwinosi ya rurema ndabambeshya. Ariko rero ni nababi ni babi bari aba Frere abera mubi avuze ati abajijwe n'umunyamakuru Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo urayizi ati yihe perezida wabo ni uwuhe, ati ntago umuzi Tshisekedi ama Tshisekedi ntago umuzi, ati uwo muntu ni n'ubwa mbere mwumva, ati tumwe uburana n'u Rwanda, akivuga u Rwanda itarumenya urumva. No ahita yibuka ko ari umuntu w'umukongomani koko uvugwaho imibanire mibi n'igihugu gituranye cyangwa igihugu kibanye nyine cy'u Rwanda, kandi akaba ari umuhuza muri byo. Aravuga ati Congo ndayizi, atari ko nyimenye vuba, ati nyimenye kubera ibibazo by'umutekano muke uriyo, ati nibwo najya nayimenya, ati riko mabwiza ukuri, ati kuva nabaho kw'isi nibwo bwa mbere nabonye igihugu kibi ndetse kinatuwe n'abaturage babi. Nibyo nyine ashingiye kuki, ashingiye ku ibyo bintu yabonye, kuri ibyo byose yabonye, ibiri kuza mu mpapuro, ibiri kwisukiranya mu mamashini, ibiri guturuka hehe mu bandi bamaneko ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Congo, abantu bafata no n'abanyamakuru bari bariyo kandi hariya buriya reka nkubwire ahantu Amerika ibera mbi n'umuturage wayo niyo yabumwe bakamenya ko haba aho hantu bagomba gushakisha buryo kibahamukura mu minsi ishije kisi. Ariko rero Trump tujye urusyo dukome n'ingasikire urumva. Trump nawe si shyashya nubwo yihakanye Congo katayizi, ariko aranayizi cyane. Uyu mugabo mu minsi ishije nuko yabivuze gutyo kubera yuko yabonye amabi yabo, avuge ko abazi se kandi ari umuntu ushinzwe, twavuga ko ari nka polisi umupolisi w'isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuge ko yarasanzwe abazi kandi n'ibibazo bihabera kandi abakongomani benshi ubu tuvugana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo abihakana avuga ko atabazi ari n'abaturage babi. Hari abaturage benshi b'abakongomani bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi benshi batuye no mu mareta menshi. Uyu mugabo rero umva ikindi nanone, uyu mugabo Tshisekedi zamwakanye impande zose. Uyu mugabo Putin nawe aragira ati wowe Tshisekedi ni Tshisekedi warabizi kubivuga, arabizi kubivuga, wasanga bivuga muri cya kirimi cyabo cyiki ari ukuri wenda nawe abivuga wenda byashoboka. Putin aragerageza, aravuga ati wowe rero Tshisekedi nuramuka udasenye FDLR nitakupata mu maboko yangu nkakupiga wewe. Jewe rwose ndakuzaniraho za mashini gana za ndege bya bifaru tujye tubona arashisha za Ukraine n'ahandi, ati wowe nutaramo kusenye FDLR ati kakubayeho buriya impamvu Putin none se reka tubanze twitsaho hantu. Putin yategetse Tshisekedi na Putin arategeka na Trump agategeka ahantu, rero nta bami babiri muki. Ndeka nkubwire bose aremera ibyo bakora, haburetse bose ari bwemera ibyo bakora, haburetse tugendanemo neza. Ntago Tshisekedi ari bubibashe, arabyemera se bikore. Niba muzaniraho zino ndege za F-16 bakamuzaniraho na bya burende byose, Tshisekedi araheba igihugu acyoreke, ariko ibyo kuvuga ngo natsembe FDLR biragoye. harahe ibintu bigira bakavuga ngo bigeze kamwiyorere. Uyu mugabo rero mwabantu mwe mudukurikiye mu nciro urubanza hagati yanjye n'uyu mugabo. Tshisekedi n'ubwa mbere asabwe kwirukana FDLR hano muri Congo, si kenshi yigeze azirukana. Ese kino gihugu cya Congo n'ubwa mbere cyaba cyarasinyanye amasezerano n'u Rwanda rw'uko bemeranyijwe kuzajya guhiga FDLR hano muri Congo, cyabikoze byabaye rimwe. Iryo rimwe nabwo ingabo za Congo zihindutse z'u Rwanda bibi bibazo. Hanyuma muri kumva uyu nguyu Putin ari uje agategeka Tshisekedi ngo vangore FDLR na FARDC na Wazalendo, urumva ibyo bishoboka? Ese byo byari bishoboka? Bretse nkubwire byari bishoboka. Semusenya tu suyizi mai suyizi FARDC ntuyizi, Komando Hibu ntubazi, ndetse kugera no mu barinda Perezida Tshisekedi hose harimo FDLR. Ikindi cya kabiri n'uyoboye urugambo
nawe ni umu FDLR nyine bivuge ngo arabahiga ubwo uriya nawe bamushinja gukorana n'iki n'aba FDLR. ahubwo ubwo tayari Kinshasa amaze kwemeza yuko ubwo M23 yamaze kugera mu Burusiya. Ubwo ni ukuvuga ngo Kagame yamaze kugera mu Burusiya. Gute rero? Kubera ko basabye ko FDLR zirukanwa muri Congo. Urabona Kagame ari umuntu wo kujya ngo Putin Kagame rwose ngo nako Tshisekedi yanze gusenya FDLR. Ibyo bintu yabikora. Buretse ubanza unyumve. Ndi kukubwira niba kugeza amagingo angaya Kinshasa ihora ishinza M23 ko ifatanya n'u Rwanda. Urumva? Kandi u Rwanda akaba ari rwo rufitanye amasezerano na Congo kwirukana FDLR muri Congo. Sibyo? None uri kumbwira ute ko Putin yaje akabwira Tshisekedi ngirukana FDLR ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo bukemuke. Ku itegeko rye FDLR cyo zitwaye Putin. Hari cyo zimutwaye. Reka nkubwire. Cyangwa Tshisekedi arahita atangira yanariza avuge ngo buriya Kagame yavuye. Ntago abagabo bashyigikiye ibi bikorwa biri kubera hano by'ubunyamaswa. Buriya reka nkubwire tujye mu ariko buri muntu wese afite icyo akuramo. Tujye mu mizi. Buri muntu wese afite icyo akuramo. Tujye mu mizi banza wumve. Ubundi abakongomani bari beza kuva na mbere ya jenoside. None FDLR zigiyeyo zibigisha ubugome zakoze hano mu Rwanda. Nabo bahinduka abana babi. Batangira kwanga abanyarwanda. Bahinduka abana babi cyangwa bahinduka abantu babi. Nyine bahindutse abantu babi nyine nuko mbivuze nyine bahinduka abana babi nyine. Uko mvuze gutyo wakumva icyo nshaka kuvuga. Bahinduka abantu babi nyine. Babi cyane. Noneho aba bagabo nabo babonye ubunyamaswa buri hariya. Nabo baravuga ati natwe turi abantu nubwo dushaka inyungu mu hariya ariko ntago twakomeza kubishyigikira izo nyungu tuzibone ku bwiza yanava ariko hakaza habandi. Yewe none ntibamukuraho ariko reka nkubwire reka nkubaze Maduro igihugu cya Venezuela Congo irenze Venezuela. Congo ifite ubushobozi burenze ubwa Venezuela yaba mu bya gisirikari yaba wenda no mu iterambere no mu bindi bigaragarira amaso. Ariko ngo na Venezuela ni ikihe gihugu ubona kiri avance kiri hejuru? None se hano buretse ndagusubiza ibintu bibiri gusa. Wenda umbajije kiri avance ni Venezuela ariko ubwo byasubijwe buretse byahabaye urabizi cyangwa ntago bizi? Nabyo ndabizi. None se nimba ubizi uyu nguyu ni gatiki yananira Putin akananira na Amerika. None Putin yakoranye na Amerika. None reka dushake kuvuga ko bari gukorana se bari gukorana. Ntago bari gushyigikira. Trump na Putin bari gushyigikirana. Oya bose umwe ku ruhande yarebye aravuga ati ni nkuko nakunenga nuri uri kuri kamera akakunenga yabonye ibikorwa byawe n'undi uri hariya kuri boutique nawe akakunenga. Ntago Trump yanenga Tshisekedi buretse gato. Ntago Trump yanenga Tshisekedi ngo na Putin ngazanenge Tshisekedi ahubwo ubwo Trump ni banenze Tshisekedi. Urumva Putin araza bishuti ya ntuzi. Oya bara abantu n'abantu abagabo bose nta numwe ushyigikiye gusa ushatse kuvuga yuko ibyo bavuze ari ukwiyerurutsa ari aha ngaha rero gutamanjwe nyine mu kinyarwanda cyumvikana nta kintu bavuze n'ubusa ntacyo nta nikiri bukorwe. Reka tubirebe ntacyo nta nikiri bukorwe. Ushingira ku kindi ikihe koko ni ikintu ushingira ugende ujye gusura ibitangazamakuru byose. Urumva ushakishe ubaze ati ni ibiganiro bingana ute hagati y'u Rwanda na Congo bamaze kugirana bemeza basinya gutya impapuro zigasinya ko bagiye gufatanya kwirukana FDLR muri Congo. Uraza kumbwira uransubiza ishuro babikoze sibyo? Hanyuma kabiri Trump urabona ari ikihe kintu hari buze guhindura nyuma yaho yagiye yemerera ingabo Tshisekedi ntizize mu 23 irafata irongera isubire Uvira kandi Trump ntacyo aravuga irongera isubire Uvira kuko buriya hari no mwibanga rikomeye cyane ko ashobora kuba yaganiriye na Makenga akamubwira ukuntu ibintu bigiye kugenda. Erega Tshisekedi bari kumutera umugongo kuko nako kubwira nyine reka nkubwire wari kuvuga ngo Tshisekedi nta kintu yabuze guhindura ntacyo ahindura ahubwo Amerika yo niba nibiri buze kugira ko hari akantu iri buze baramukora operation Maduro. Oya ntayo
hayo niba Patrice Lumumba se umukongomani bamugenjeje gute ni Lumumba yari yarananiranye reka nkubwire yari yarigize igihano se Lumumba uzi uburyo afatwa muri Afrika ndabizi cyane ntabyuzi arakomeye cyane yaba uzi uburyo arabizi ndabizi cyane avuze ngo yari yarananiranye yari yarananiye abo bazungu noneho nta n'ubwo yari yaranze no gukorana nabo uzi cyamwishe uburyo Lumumba yapfuye oya ntabwo twaje mu mateka reka dukora no kuguha uburyo ki Amerika irenze bro Amerika kubirenze bwo irarenze ariko none se ubundi Kisekedi baramwica bamuhoriye ababuza gutwara amabuye ndeka nkubwire abima inzira ntago Kisekedi bari gushyigikira ubwicanyi buri kubera hariya nabo babyiboneye none ko ntacyo bakora ubu noneho byatangiye rero byatangiye burya baravuga ngo iminsi y'umujura iba ingahe aboretse noneho ibi ngibi ni ibintu bisanzwe bibahora babivuga ntagiye batabivuga bwana Fils nyumva neza ndakurikira ngerageza gukurikira ibyamakuru mu burasirazuba bwa Congo maze nigiye bikurikira bamutayemwe amapingu bamujyanye muri leta zunze ubumwe za Amerika mbwate wowe biriya bintu ukora urashinjwa ibyaha by'ubwicanyi urashinjwa ibyaha byo kugambanira abanyafrika urashinjwa ibyaha ibi n'ibi Kisekedi na Amerika bamukwite ibyaha Kisekedi na Amerika mvasha bamutwara uzi impamvu Trump yatwaye uriya mu perezida wa Venezuela yurayize nuko gucururiza ngo akorana n'ibyewe gucuruza yabaye urwanga afitanye n'Uburusiya se kandi Uburusiya aribwo bwa supporting agakira gihugu ndetse n'ikoranabuhanga bakoresha mu bwirinzi bw'ikirere cyabo cy'igihugu cyabo ari ukubera bwari ubw'Abarusiya Trump yemezaga Putin ko bari babifite ari ko ari ukwemeza Putin no mu rukiko bavuga yuko mu rukiko ntago bamushinja banza uve tugendera ku bimenyetso bifatika mu rukiko ntago bamushinja yuko afitanye imikoranire n'Uburusiya n'ikirere ntabwo byazamo ariko amakuru turayafite bamushinja ko vuga ibihari ureka kujya gufitira ibindi bintu ku ruhande bamushinja ko mu rukiko aza n'ibimogi muri leta zunze ubumwe za Amerika ku bwinshi n'amabandi ya za karitere bikaza kwangiza urubyiruko rwo muri leta zunze ubumwe za Amerika icyo ngicyo cyo ndakenda ibyo ndanabizi bavuga ngo turagushinja gukorana n'Uburusiya turagushinja ibyo se urumva babivuga none se nyine ayo ni amakuru y'imbere mu butasi bw'igihugu wafashe ibihari oya impamvu ndi kubikubwira uko ni kukubwira impamvu Kisekedi batamutwara oya fata ibihari ureke kugira oya nawe bagomba kumenya kuko bakamutwara bakamushinza ubwicanyi bamushinja ubwicanyi none tugereze turebe ko Kisekedi bazamujyana si igisirikare kiri hano ubu intambara imaze imyaka ingahe imaze imyaka ingahe niba barayikurikiye iminsi y'igisambo hariya muri ingahe ntaho Kisekedi azajya noneho rero buriya nta ahubwo Kisekedi Colonel Nanga wamushyizeho na Joseph Kabila Kabanga nibo bafite umwanya wa nyuma wo kuzamwikuriraho ku giti cyabo ariko Trump ntago azata umwanya we ngaje gukuraho Kisekedi katumwanya se akatumwanya abahuza agira uko abahuza agatumwanya afata ijambo akavuga ati muri bikorwa uriya ni perezida urumva kubaza nuko uwo mwanya wuta adafite ibindi yagakwiye kuba ari gukora muri White House oya ntabwo uri kunyumva Trump ni umuhanga cyane Trump arabanza akareba hano muri Congo Kisekedi wabuze ibintu amwemerera impamvu rero Trump adashobora kuza kuguhemukira Kisekedi no kuvuga ngo Trump yemerera Kisekedi yemerera Trump ibintu byinshi none ubwicanyi bukaba kugira ngo Amerika bukaba se Amerika urabona itangaza ngo ubwicanyi bubera muri Congo wigeze ubona hari inyandiko nimwe ya Amerika ishinza Congo kiri kwica abantu zirahari nyinshi cyane na ubu Trump yanabivuze ati nibwo bwa mbere mbonye abantu utekereza ko se yabivuze ashingiye kuki none bivuze wana ari ibintu by'ubwicanyi bavuga njyewe nabonye buriya reka nkubwire leta zunze ubumwe za Amerika zifite imbaraga abayobozi ba Amerika bababereka ati murebe ibintu biri kubera muri Congo none kuki ntacyo babikoraho buriya baracyari kumukarangira ibirungo kadutegereze bari kumukarangira ibirungo bakunzi bacu reka dutegereze turebe reka twigire mu yandi makuru kadutegereze turebe niba koko Trump araza gukora operation Maduro akaza gutwara Kisekedi ariko ibyo ndumva byari nk'ibintu bidashoboka bashobora kutamutwara cyangwa se bakanamushinja bakamujyana mu nkiko uyu mugabo azazijyamo none se azazijyamo aziriki azazijyamo azira gutanga amabuye se oya
Tshisekedi kinazazira uyu mugabo ntago bizamugwa amahoro nuko M23 yemeye buretse ariko reka nkubwire ndashaka kukubaza bariya banyamurenge bapfa kuriya Tshisekedi aba yavuze ati ntimubice bakabirengaho nabihakana ko ntabazi icyo nakubwira ibyo byo bizaba kujya mu nkiko kwa Tshisekedi ukuri kwanjye nyuma y'iyi ntambara Tshisekedi azajyanwa mu nkiko azira iki azira katemeye ibiganiro hagati ye na M23 ngo ahoshwe intambara abaturage benshi bareke kubirenganiramo ashinzwa gushyigikira abaturage barengwanwa na bande uvuze barenganwa na bande ni bande babarenganya ubundi ni abantu benshi bazazira no ntambara inemo 23 barenganya oya Tshisekedi ni bande n'abarundi abarundi ibyo bakora hano muri Congo bizabazwa Tshisekedi da abarundi byose byo bakuriye hano muri Congo bizabazwa noneho se kukibiza nibiki bizajya kubazwa Tshisekedi azabazwa abaturage igihe azabatsinzwe intambara none se Tshisekedi niwe wavuye Kinshasa mu baturage kubarenganya Tshisekedi niwe wavuyeyo none se uyoboye no yavuye Kinshasa aza mu baturage aza kubarenganya ibintu uri kumbwira se uya ngende ko uri kumbwira kubihakana ko wowe ubihakana yuko ubwicanyi buhebera hariya Tshisekedi atawe bari we uburi inyuma oya none se kandi ari wowe ingabo n'ibikoresho none se nyurushingire azabibazwa biriya banyamurenge ese nabivuze ko inyuma y'iyi ntambara Tshisekedi azabibazwa ariko iri kudufata amajwi n'amashusho basubije inyuma nawe uze gusubiza inyuma wumva ibintu uri kuvuga wumva naho uri kujya uri kwibaza ukamera nyine nk'umuntu uri kwisubiza ukongera ukibaza ibintu bikagucanga ukongera ukisubiza Tshisekedi azabazwa amaraso y'abanyamurenge abazwe n'amaraso y'abakongomani hari abari kuhangirikira abazwe ndetse no nyuma ariko y'iyi ntambara ibyo kuvuga ngo Trump azaza gukora operation ngo amutware ntabwo bishoboka hari n'igihe yazana bibazwa ari mu butegetsi cyangwa akazanicwa bakanamuritura benshi se bashobora no kuvuga ati Tshisekedi ameze nka Neva nawe ubwe arabizi ko atazaramba reka nkubwire hari aba president benshi hano muri Afrika bajya baraswa ubuse Traoré kangahe bamutuma habicanye ngo bajye kumuritura Traoré ariko biragoranye kuri mugabo bazamufatisha hari igihe nabwo bazamuritura nawe azagerageza yirinde nubundi bamuhigira hasi hejuru ufate Traoré umutandukanye na Tshisekedi nyine ariko we hari ibikorwa ari gukora bidashimisha abo bandi bo hanze kandi we akorera ibikorwa byiza abaturage tekereza umuntu uri gukora ibyo bikorwa byiza bakaba banamuhigira hasi hejuru utekereza noneho nuriye impamvu Traoré nuko yanze kugendera mu mategeko n'amabwiriza ashyizwaho na bino bagakunda buhakireka mbivuga uko nguko nabagakunda buhake mu gihe rero Tshisekedi kigendera mu kwa kubirigi igihe cyumvira Amerika igihe cyumvira Uburusiya biragoranye ko bazamukora operation nk'iyo papa biragoranye ahubwo umuntu uzajya kumva baramushimuse Traoré reka nkubwire kubera ko yarananiranye ngewe ndabivuze ariko Tshisekedi ntazajya ibi bikorwa akora hano kuko leta zunze ubumwe za Amerika nta na rimwe bajya bavuga ngo ntago bajya banegosiya n'urugero ngwaye ntago bajya banegosiya n'ibyihebe nta nubwo bajya bashyigikira imitwe iterabwoba nta nubwo bajya bashyigikira ibikorwa bibi none se iyo aho ni mu itegeko nshinga ryabo urumva imitwe iterabwoba banzumve nyine ibyo mbikubwiye mu itegeko nshinga iyo mu itegeko nshinga ryabo umutwe ukuremo noneho n'icyo kintu nimvuze ariko ntago bashyigikira n'ibikorwa bibi none ntago babibona ko mu itegeko nshinga ryabo niko bimeze tuvuge ko Amerika itabizi hari igihe kizagira tuvuge ko Amerika itabizi nyine barabizi ariko buriya bari kumukarangira ibirungo hari biriya rirashira muri Congo papa ntago rirashira M23 yo ntihari se ntizaricukurika ribaha rirahari M23 niyo izacukurika ribaha none ubundi M23 yicukuriye ashyira ajya he nibigenda uko iyacuruza he ntuhambaze ko simpazi niba banayacukura simbizi naho bayashyira simpazi nicyo baramaze simbizi kuri ayo makuru nuko tuyavuzeho byinshi aho hanyuma twigire muri Uvira EAC SADC biri kugundaguranira ngo muri Uvira gute rero EAC ni umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika urumva hanyuma SADC ni umuryango w'Uburengerazuba urumva harimo za South Africa harimo za Angola n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye za Tanzania n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye aha ngaha rero ngo hari kwibazwa niba SADC iri buzanwe bari bo bari buze urumva ayo makuru ko numva adasobanukira
we ntabwo uri kubyumva kugundaguranira muri Uvira hari kwibazwa hari kwibazwa EAC iri kujya yitambika icyemezo cya Sadek ntubizi hano umujyi wa Goma igihe yari hari bari bahari si uzi ko bari bahari na Monisco ese biri kugundaguranira muri Uvira gute hari gushaka bari kwiga buryo kihaza ingabo za EAC bageze yose cyangwa ntago baragerayo ntaho baraza kandi nyikubwira yuko ariyo mpamvu ubwicanyi bugikomeza hano muri Uvira na n'ubu habuza baza Monisco ntirafata umwanzuro wabigomba Monisco rero bwana Fisi niyo igiye kuzana ingabo ariko sinzi zino ngabo icyo zizamara n'abazanendo barimo hariya izi Monisco n'ubundi narindi kuvuga ko Monisco ziranarwana nazo reka none se zibuzwa n'iki kurwana zirambunda aba barazihereye zirambunda bazifite zimara iki nizo kwirwa ndetse no gutabara ho rukomeye nimba hari habonetse ibitero buzwa n'iki kurwana baragendaga ntibarwana nge narabiboneye ubwanjye bafite imbunda wagomagiye barwanaga nawe mu nuko nyine yo bararwana Yamba kubwira ibintu aba bagiye bari kuvuga ko bagiye kuzanwa ngo ni ingabo zidafite aho zigize gute zibogamiye ariko ku buryo se M23 nibabona iteje umutekano muke batazayataka nibabona abarundi bateje umutekano muke batazabataka bose bazakubitira hamwe birwaneho bavuga ati twebwe twaje kurinda amahoro hano mwebwe muri kuza guteza umutekano muke ngayo nguko rero nuko bimeze reka rero tubashimire tubifurize kugira ibihe byiza abakunzi bacu ni iby'agaciro kuba mudutega amatwi Imana ikomeze kubana namwe nge mwumvaga yari Mr. Fisp nanjye Pacifique twari hamwe gatanu kuri kagenzi kako